Amahoro y'Imana mukunzi wamenye kuri radio na TV. Ninyi hata kabila tofauti. Kuri mikro nkuko bisanzwe n'umwarimu wanyu w'ikirenga Rutikanga. Hiyo ni kweli. Iyi ngiyi nimenye kuri radio na TV nyine nkuko bisanzwe, mwibuka kandi muzirikana yuko uyu mwaka nukubashaganya kugira ngo mumenye ukuri mwibature, nimumara kumenya ukuri muhumura amaso hanyuma mukugenderemo. Tushirikiane tujenge nchi. Ya mabuno y'inkoko birangiye umuyaga uyataye hanze. Amabuno y'inkoko birangiye yanitswe n'umuyaga, atawe hanze n'umuyaga. Aliyeumba dunia nzima. Ayo mabuno y'inkoko dushaka kuvuga nayahe? Amabuno y'inkoko umuyaga nguyatereye ku musozi. Yeye yule aliyeumba Kongo Turaza tukubwira ayo mabuno y'inkoko yatawe ku musozi n'umuyaga dushaka kuvuga. Hanyuma rero mwijoro ryakeye aho bita Irundu habaye ikintu kidasanzwe. Mu mwanya munyemerere tuze tugaruka hanyuma tubaramburira inkuru yacu tubabwira uko byagenze Irundu. Reka tugaruke mukanya. Amerika yeye yule aliyeumba Kongo Kinshasa, aliyeumba Afrika. Hanyuma mwijoro ryakeye mu gihugu cacu ca Kongo hariya muri Sud Kivu ku masaha y'3 z'ijoro aho bita Irundu muri lokalite yo kwa Mitabu mu Badinzi aho bakunda kwita mu bakomite. Ku masaha nyine y'3 nkuko twari tubivuze mwijoro ryakeye bafashe umwana umwe w'umurundi w'umuhiga. Uwo mwana iwabo bari batuye mu Rwitsa nkuku, kuri ubu bakaba batuye Irundu. Uyu musore bakunda kumwita Kanyombya, akaba ari mwene Kazayirwa. Uyu musore rero uko byagenze ngo yatumwe kuri mission na bagenzi be, hanyuma ngo baja kurasa umushi, umugabo wo mu bwoko bw'abashi. Murabizi ko abashi ari bumwe mu bwoko bwa hariya muri Sud Kivu bw'abaturanyi b'Abanyamurenge. Hanyuma aba bana rero uyu musore bakunda kwita Kanyombya w'umurundi w'umuhiga ngo yajanye na bagenzi be babatumye kugira ngo baje kurasa uyu mushi. Uyu mushi ngo akaba yitwa ngo Mushagalusa. Muranyihanganira nambi iryo zina ndivuze nabi, ariko nyine nuko ni Mushagalusa. Nkuko amakuru ava ku nzego zacu ziperereza, abanyamakuru bacu bamenye kuri radio na TV bavuga yuko aba basore ngo batumwe kurasa uyu mushi, ngo bamushinja yuko uyu mushi ngo ari mu bantu ngo bashobora kuba baza batanga amakuru ngo bakayahereza ingabo z'igihugu FARDC. Kazima yeye yule aliyeumba Kongo Kinshasa, aliyeumba muzungu. Aba bana rero ngo bashitse, bamaze gushika ngo bagerageza gushaka kurasa uyu mugabo, ariko uyu mugabo ngo yarafite imbunde. Hanyuma abarusha imbaraga ngo afata umwana umwe muri aba, afata uyu mwana ngo ni Kanyombya, uyu bakunda kwita ngo ni Kanyombya, ngo aramufata. Hanyuma amare kumufata ababo ngo babura uko bagira. Mu kubura uko bagira baravuga ngo reka barase kugira ngo abashe kumurekura. Hanyuma ngo barase, aho kugira ngo bifate wa mushi, wa mugabo w'umushi, bifata wa mugenzi wabo bamurasa mu bibero byombi, cabuze mu matako yombi y'amaguru yombi. Ariko n'uyu mugabo w'umushi ngo arakomereka mu bitugu. Yeye yule aliyeumba Mkongomani.
hanyuma mukavuga muti se aba bana ni bande? Aba bana ngo batumwe kurasa uyu mushi ngo n'abana baba escort basingaye. Abo bana nibo barasaniye aho bari bagiye mu rugo rw'uwo mugabo w'umushi kumurasa. Hanyuma uyu Singaye ni umuhungu w'Abasama wo ku Ndondo, yabaye escort wa Nyamushebwa. Abantu barashobora kumwibuka cyane, yabaye escort wa Nyamushebwa, akaba ari komanda wungirije wa brigade ya kabiri y'ingabo za RCD ziyobowe na Colonel Makanika. Murabizi neza yuko iyi brigade ya kabiri iyobowe na Mico wo muri teritware ya Karehe muri Sud Kivu ku mupaka na Nord Kivu. Abantu bakunda guhakana ngo ingabo za RCD ziyobowe na Colonel Makanika sizo zimaze iminsi zikora ubugizi bwa nabi. Ibi ni ibintu byabaye ku mugaragaro n'abashefu bari bahari, barabizi, barashobora kubihamya. Ni ibintu byabaye, amakuru yabaye kimomo, byamenyekanye ku bantu bose. None se wakwibaza ngo ese aba bana baba escort ba Singaye bakoraga iki hariya? Bari bagiye kugira gute kuri uwo mushi? Bari bagiye kumurasira iki? Ya minsi y'umwibyi 40 irasa naho ihaye yegereza, namba se itageze ku munsi, cyabuze namba igihe koko kitasohoye. Aba bana ba escort wa Singaye, umwe mu basoda ba Colonel Makanika, umwe mu bayobozi ba brigade ya kabiri mu ngabo ziwe, bakoraga iki kuri uru rugo rw'uyu mugabo w'umushi? Mwijoro muri ya masaha n'ubundi twagiye tubabwira yuko bahora biciramwe abantu. Hanyuma rero birumvikana yuko ngo bagerageje kurasa uwo mushi ngo arekure mugenzi wabo, ariko birangira barasanye aba bana. Hanyuma uwo mwana barashe, uyu bakunda kwita Kanyombya, ubu ngubu ngo akaba yajanwe ku ibitaro bakunda kwita ibya Gakina. Muri hanganira ijambo namba ndivuze nabi, ariko n'ibyo bitaro ngo niho bajanye uyu mwana wamaze kuraswa ibibero byombi, cabuze mwitako ry'amaguru yombi. Samokoe tuzabana tatamokoe bona nini bitumba kati na biso. Ngebe bintu twahoze tubwira abana batoya cyane kuza birinda no kwanga gukoreshwa izi misiyo mbi cyane. Tekereza nk'uyu umwana ukiri muto, ubu ngubu akaba yarashwe mu maguru yombi, yarashwe mu bibero ku maguru yombi, akaba ashobora kurisika kuba ikimuga cy'amaguru yombi. Kubera iki gusa? Kubera kwemera gukoreshwa muri ibi bintu by'amafuti, muri izi misiyo z'amafuti z'ubugizi bwa nabi. Hanyuma amakuru ngo yatanzwe n'uyu mwana warashwe, uyu mwana wari uri mu bahawe misiyo yo kwica uriya mugabo w'umushi, ngo yavuze yuko ngo babahaye misiyo yo kwica uyu mugabo w'umushi ngo mu rwego rwo kugira ngo barimangatanye ndetse bayobye uburari, ngo bagaragaze yuko atari abanyamurenge bashigikiye leta gusa ndetse n'itsinda rya Gumino bahaye bicwa bonyine, ngo ahubwo ko n'abandi moko barimo uyu mugabo nyine w'umushi ngo ko nabo bahaye bicwa, ndetse ngo banagaragaze yuko ngo ibi atari ibikorwa bihaye bitegurwa n'abantu, ngo ahubwo ari ibikorwa bya bubandi, bihaye bikorwa n'abantu b'amabandi n'abantu b'abagizi ba nabi gusa baraho. Nibyo byavuye muri uyu mwana avuga yuko ngo cyari igikorwa kigamije kuyobya uburari kugira ngo berekane yuko nyine ngo atari abanyamurenge gusa bahaye bicwa. Ikindi kandi nuko amakuru duhabwa n'inzego zacu ziperereza ziri bugufi bw'abari abantu zitubwira yuko ngo bashobora kuba bahaye bapanga kugira ngo bagurire abaganga baze kugira uko bagenza uyu mwana, bamugirira nabi kugira ngo bamucecekeshe, kubera yuko ngo batinye yuko aramutse avuwe agakira ashobora gutangaza amabanga yabo, akayatangaza muri leta, cyabuze akayatangariza abandi bantu igihe baba bamufashe akaba ari mu maboko atari ayabo. Hanyuma bakaba bahaye bapanga ngo kuba
bogenda bakamugirira nabi, cyane cyane bifashishije abaganga ngo bariko bakurikirana uyu mwana. Rero tunasaba umuryango wiwe kuba hange cyane n'uyu mwana kuba hange. Abamuzi bashobora kumugeraho bakamubwira aya makuru yo kugira ngo abe hange. Hanyuma ikindi, ubwo nyine uyu mwana mutoya naramuka agize ikibazo, ubwo abanyamurenge bakwiriye kumenya abamugiriye nabi abari bo. Ibi bintu nanone ni rezilita y'iki? Yuko abanyamurenge bahisemo fanatisme, bahitamo gushigikira amafuti, ntibahitamo gushigikira ukuri no kwamagana ikibi. Nyamara ushigikira ikibi, ugasingiza ikibi, gihaye kiba ku wundi, bwaca kikaba kuri wowe, cyamara kuba kuri wewe abandi nabo bakirebera bakaguha urw'amenyo. tolingana biso na biso enonumbe dalame po tokende liboso tozonga nsima te. Ba bandi bamenyereye guhakana, ayo ni amakuru yabaye kimomo, byabaye abantu bose babimenye, uwo mwana n'ubu ari mu bitaro. Ibyo ni ibintu bizwi. Ese kugeza n'ubu ngubu niki gituma abagabo b'abanyamurenge batagira icyo bakora? Icyo ko ari cyo kibazo duhora twibaza, tunabaza abantu buri gihe, kubera iki nta bantu bahaguruka b'abagabo b'abanyamurenge ngo bagire ikintu bakora, barestore ubumwe, barestore amahoro, bacahe bateshe iyi ngeso mbi yo kwica abantu, uyu muco mubi weze wo kwica abantu. Ibintu bikorwa bikamenyekana, ariko abantu bagahishira bagaceceka, kandi baza babikora bakicigirisha ngo yaye ngo ntabwo tuzi ngo ababikora ngo baritana ba mwana. Birazwi, birakorwa n'ingabo za RCD ziyobowe na Colonel Makanika, biturutse kuri ba sebuja bo muri RCD ndetse na branche yabo ya Mahoro Peace Association ikorera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. tonyokwa mimikolo bele ezatango na biso Sinzi namba icyo muba mukeneye ari uko bazashira hari amashusho ngo ubwo wenda akagaragaza abinjiye n'abasohoka, ngo akagaragaza umunsi amaordre aba yatanzwe, ngo akagaragaza umunsi hari abavuze ngo ibi nibikorwe, cabuze umunsi bohereje abana, cabuze umunsi amategeko azavira hano muri Amerika. Ibyo ntabwo bizabaho. Nta makamera ahaba, aba mu mazu, aba mu tunama n'imipango yose bagenda bategura mibisha, ariko ibimenyetso biba bihari. Abaturage hari abo babona, ibintu biragaragara, ubona amatirimbukanya mu byo bakora, inzandiko za fake zisinywa mu buryo bw'amafuti, ibintu bavuga byo kuri mangatanya, biragaragara, byose biba bigaragaza ukuri. Ariko abantu banze guhitamo ukuri, banze kwamagana ikibi. Nyamara ibi byose biraguma gushira abanyamurenge mu kaga, biraguma gushira ubwoko bw'abanyamurenge mu rujijo no kuguma gusa kuba mu bintu batazi. Mu minsi iri imbere turiko turabategurira inkuru izababwira ku mavuka cabuze ku nkomoko ya Red Tabara. Tuzabamenyesha amakuru yose acukumbuye ku buryo Red Tabara yagejejwe iriya ruguru, ndetse n'uburyo abanyamurenge aribo bazanye Red Tabara iriya ruguru. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kugaragaza yuko iyi ntambara ntabwo ari intambara twagabweho nk'uko mugenda mwumva abantu babivuga, bavuga cyane ngo intambara ngo yatwituyeho, ngo ntabwo tuyizi, ngo yatuguye hejuru, ngo twagabweho intambara ngo naba. Ibinyoma gusa. Intambara yarateguwe, itegurwa n'abanyamurenge barimo, babifitemo uruhare nka 80%, ndetse n'abo bakorana igihugu cya Leta y'u Rwanda. Ubuyobozi bwa Leta y'u Rwanda bubifitemo umukono, ariko cyane bukoranye n'abanyapolitike b'abanyamurenge ndetse n'abandi bakorana nabo. Tusimbana totombolana bakongole. Nibyo abanyamurenge bagomba kubimenya, igihe kirageze yuko iriya ntambara ntabwo ari intambara twagabweho n'abandi bantu bavuye kure
iriya ni intambara twagabweho na bene wacu b'abanyamurenge, bari abanyapolitike babi bo muri RCD nabo bakorana nabo, branche yabo ya hano Mahoro Peace Association, abo bakoresha bose ku isi, ariko cyane harimwo umukono wa leta y'u Rwanda. Pourquoi des mésententes entre nous wana ndezo sala tomona kimya te na kati ya Kongo. Yaba se ari ya minsi 40 y'umwibyi bavuze ihaye isohora, amabuno y'inkoko yashizwe ku mugaragaro n'umuyaga twavugaga, ni RCD, ni Mahoro Peace Association, ni ingabo za RCD ziyobowe na Colonel Makanika ndetse n'aba allié babo aribo FPR, cyabuze se leta y'u Rwanda. Mwabyiyumviye rero iby'amabuno y'inkoko yashizwe ahabona n'umuyaga atarabyiteze. Hanyuma rero mu tuntu n'utundi ndifuza ko hari ibindi bintu nababwira byagiye biba mu minsi yashize, kubera yuko tugifite umwanya muto, reka mbacire muri makeya ibyagiye biba mu minsi yashize. Mu minsi yashize twakiriye amakuru ava ku banyamakuru bacu bamenye kuri radio na TV avuga yuko uwitwa Mauro de Lorenzo, uwitiriwe umuryango Mahoro Peace Association, umunyarwanda, akaba umujyanama bwite wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ngo yashwanye na Mahoro. Barashwanye ngo ku mugaragaro, ndetse bashwana nabi cyane. Bapfuye iki? Bapfuye ngo inkuru twakoze igaragaza ukuri itahanze yuko Mauro ari mu batangije Mahoro Peace Association, ndetse akaba ari nayo yitiriwe. Hanyuma nyuma yuko aya makuru agiye hanze, ngo uyu Mauro bamurebye nabi cyane basebuja, hanyuma nawe bituma areba nabi Mahoro, ndetse ngo barakorogana cyane, baranatandukana, kandi ngo batandukana nabi bashwanye cyane, kubera yuko ngo ukuri kwagiye hanze, aho yababazaga ngo kubera iki mwanshize hanze, nabo bati ntabwo ari twebwe. Ariko aravuga ngo ibiganiro bikozwe n'uwitwa Claude Rwaganje, akavugamo iri zina, ngo niho hatumye, cyabuze niho habaye imbarutso yuko ukuri kumenyekana. Ngaye nguko rero uko bosi, cyabuze se uwitiriwe umuryango Mahoro, yashwanye nabo. Kimwa mwenzako utapata amani? Siwazi. Tushirikiane tujenge. Mu tuntu n'utundi rero, mu minsi yashize twababwiye ibyifatwa ry'umwana warashe chef Abatu Sebastien Sebakanura. Uyu mwana muribuka yuko twababwiye yuko yafatiwe ikalemi, hanyuma ngo akaba yarategereje gukorerwa transfer imujana aho yakoreye icyaha muri Sud Kivu. Kuri ubu rero ngo yamaze kugezwa muri Sud Kivu, aho bagiye gukusanya ibimenyetso ndetse no kuguma gukurikirana idosiye yiwe. Uyu mwana aririya ruguru, ariko nyuma yaho agejejweyo hariho ikintu gihaye kiba kuri ubu. Wewe ni furaha yangu. Nyuma rero yuko uyu mwana agejejwe iriya ruguru, Mahoro Peace Association ngo yinjiye ku mugabo w'umuopeje uhaye ukurikirana kesi y'uyu mwana, hanyuma ngo bamusaba yuko bamuhereza ibihumbi 200 by'idolari kugira ngo iyi dosiye ngo iburizwemo, iyi dosiye ngo bayikorere amanyanga. Hanyuma uyu muopeje ngo baranamusezeranya, baramubwira ngo n'abandi bose bari bakorana kuri iyi dosiye kugira ngo barebe ibyayo, ngo barabaha amakuta, ariko kandi ngo bazanabafasha babatorokesha igihugu, hanyuma ngo babashakire ibyangombwa ngo babazane muri Amerika. Birumvikana ngo ko barabasezeranya, banabasaba bati nibemere
baburizemo iriya case, iriya dosiye y'uriya mwana, ngo uwo mugabo w'umuwopeje uhaye uyikurikirana, abo bari kumwe muri iyo dosiye bakorana, ndetse n'uriya mwana wakoze ariya marorerwa, ngo bose bazabahungisha babatorokesha igihugu, babashakire ngo ibyangombwa kugira ngo baze ngo muri Amerika. Furaha yako tujenge nchi. Ayo ma attempt niyo Mahoro Peace Association ngo ihaye ikora ishaka uwo muntu ushinzwe iyo dosiye y'uriya mwana. Ariko ngo uyu mugabo arasa naho ngo yagize ubwoba, arababwira ngo ntabwo bishoboka, ngo kubera yuko iyi dosiye iriho uruhererekane rw'abantu benshi cyane, ngo uriya mwana mubo yavuze muri iyo dosiye ngo yavuzemo abantu benshi cyane, kandi ngo yatangaje ukuri kose. Bityo uyu muwopeje ngo akagira impungenge, akavuga ngo kubera yuko abantu benshi bari involved muri iyi case, ati biragoranye cyane yuko abantu bari mangatanya hanyuma ntibafatwe. Ngayo nguko rero aya Mahoro Peace Association ngo ishaka gutanga igiturire kugira ngo iburizemo iyi dosiye ibashinja n'ingabo zabo ibyo bakoze ku rupfu rwa Chef Abatou Seba. Sisi wote Amakuru y'utuntu n'utundi yacu reka tuyarangiriza aha. Mwiyinga rishize na kabiri, Menya Ukuri Radio na TV twakiriye amakuru ava mu nzego zacu ziperereza atubwira yuko mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo ni na kabiri ku minsi 5 y'uku kwezi kwa kane, mu gihugu cy'u Rwanda ngo habereye inama y'ibanga rikomeye cyane. Iyi nama ngo yari inama y'iminsi 3 yahuje ingabo za M23, ingabo za Red Tabara, hanyuma ngo hakaba harimo intumwa ivuye muri Mahoro Peace Association ndetse n'ivuye muri RCD Kinshasa, hanyuma ngo hakaba n'undi mugabo wari uvuye mu gihugu ca Swede. Noneho ngo bahurira mu Rwanda bahamagajwe n'uwitwa Dr Age ku itegeko rya FPR cyabuze leta y'u Rwanda, hanyuma ngo barahura bateranira mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ngo icyari kibateranyije rero ngo kwari ukurebera hamwe uburyo bakwiriye bakubaka imikoranire, ndetse ngo bakaba bashaka gutegura ikintu bahaye bagenga bagiye gukora ngo cyabo. Noneho rero ngo bari bahuriye hariya kugira ngo banoze imikoranire ndetse bihe umurongo musha, ndetse bafate n'icyerekezo gisha cy'ibyo bagomba gukora noneho ku mugaragaro, dore ko ngo ibindi bihaye bigenda bisambuka buke cyane nyuma y'uko abantu bagenda batahura ukuri, abantu bagenda bagaragaza ukuri, noneho imigambi yabo ngo ikabigenda isambuka. Rero kuri uriya munsi ngo bari bateraniye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bongere bapange strategy, bapange n'imipango yabo, ndetse ngo barebe uburyo bagiye guhuza imbaraga Red Tabara, M23, ingabo za RCD ziyobowe na Colonel Makanika, ndetse ngo barusheho kunoza n'imikoranire yabo. Iby'iyi nama abari bayitabiriye nitubimenya byose, detaye zose ibyo baganiriyeho, dore ko Menya Ukuri Radio na TV itazitangwa ahantu nkaho nta na hamwe utayisanga, ubwo tuzabibagezaho amadetaye yose abitabiriye bose tubavuze mu mazina, dore ko twiyemeje kuvuga ibintu byose uko byakabaye, ukuri gukiza, kwa kuri abantu badakunda kumva, kwa kuri gukorogoshora abantu, ariko kukavugwa kugira ngo gukiza abantu kandi kubake ibintu bizima, gusambure ibibi. Ibyo rero amadetaye yose wewe kanda subscribe gusa, hanyuma ubane natwe kugira ngo umunsi tuzayashira hanze uzabe mu ba mbere bazayabona. Reka rero ngushimire tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, kwibutsa yuko amabuno y'inkoko ngo umuyaga wayatamaje uyashira ku karubanda. Uyu mwaka ni ukugushaganya kuko twiyemeje kugira ngo uve mu bitotsi umenye ukuri,
wibature. Iyi ngiyi yari Menya Ukuri Radio na TV. Kuri mikoro yari umwarimu wanyu w'ikirenga Rutikanga. Reka tubonane ubutaha. batirbi nyonso ya Kongo tolingana tosima na loboko totombola Kongo Kongo na biso Nzambe apesaki biso Please like, share, and subscribe.